Nyuma ya murungamiri wa ritungo bichine ya ngabana NCHAMBA Mbithi kwariria RWARIA rokaburi murungiro tumiri wa KIGINA ya kaunti ya Meru kire mwaka yo thirikari ni migambo mwanyani ukite kiremzie bamwe bakionania kurea kwanirwa koni RWARIA rwa NCHAMBA Mbithi BARIUGA NCHAMBA Mbithi na rediriti nende ya kirongwa kire Meru ati mbunge Meru itakurukia supplementary budget ya mwaka mudhiru muriuki na utuambiria chio wetu indi karan kwenda kuongera notwithstanding that tumenye umabo mantu ngapana wetu no tubando ile ciaria atombere kuthithia gintu kia gitwa supplementary budget a implement budget ira yario ya former governor Kiraito Murungi ore kari na nikio tumi ara gukethwa kwina kama kosa kidogo kira tumba kuromba ikorwa makosa jau kiri budget ira tuthithitie ibo karingana bwingwa kuringana ndo ile ciario twaugire tutechinjia budget kana governor ta chinjia budget ka implement rore kari batia make sure kwa implement ojo ni mutongeri wandiko obisine bwa governor no NCHAMBA Mbithi muthenya goro kagita karari na ndike banteto ajaithurwa kiuga ati county assembly ya Meru itakurukia supplementary budget na batumire budget ya governor RWARIA Kiraito Murungi untu bora pole machokio kuma KMC okorotwa no ekerinya mwenda amana ZDK bakiwa bono Urongo nonto supplementary budget ne kurukuri county assembly ya Meru nenya governor wa Meru twagikira korore Eshimiwa ba county assembly ya Meru kankwenda kwira Meru baina thine nene mono nonto bwa governor ure oriku riria chief of staff akuga county assembly ya Meru itakurukia supplementary budget ne kurukerwe na ya kurukwa na twina those documents ya supplementary budget then ikwagira eshimiwa Anthony ndenda kuga te muntu tikwagira Anthony county ya Meru to supplementary budget ya kulukwa kana budget no monka governor athithie gintu kitwa kwa sent na u nukona kwandiki Her Excellency the Governor Meru County Honorable Kawira Mwangaza na agekire nyamuri yawe tariki 28 cia mweri wa thatu mwaka yu na aga sent kuonania that we awikira kirore na etikaniria na supplementary budget ire kulukitwe ni aheshimiwa ba county assembly na nai kulingana na MC baba baire bagwite bobu nandi ni county assembly Meru kwithwe kiagiro Anthony bakire MC bangi nandi ibetho be kunura metho ikwagira assembly Anthony the whole assembly wa miagira Anthony riu gwitoka uwa tutakulukia ikwagira speaker Anthony ikwagira majority leader apushite agenda Anthony ukagira MCAs bonthe Anthony ukagira clerks betu Anthony baba rara batitoro kenda bathithie report you understand ukagira everybody Anthony utiubani metho indiro wita ukandisregard no kadison report ititege kiro signature na muri governor nonto intimidation iri county assembly eu te intimidation muchetho na threats eshimiwa baraba county assembly anko baigirwa kiao na anko barombera mono nonto iba kwa intimidated mono recently statement ugetia statement kou ariringa thimo governor ariringa thimo akoria niki nonto statement ewe ekureceive niki nonto egwetikirwa kinya baraba wonka igifungua macho kinya baraba wonka bwatiwa muthenya barikiti urona rio aririguru bwatiwa rio bwakanwa yana ukwanja governor ko ya ward ne chienu ku inspect mirandi ya ward fund etereibo nendo erabo yite kureterwa no bwakano muthenya barikiti bere ya wananchi ukona ure MCA ukano no telo ke wananchi amna bobu bagwite keja kuthwa ni uma ati governor Meru na tumire budget ya governor RWARIA Kiraito Murungi abwiri kwenja kithima agatigiri mwanganya gikunyua ke budget ya Kiraito Murungi kithima kethithakwa kigaikuipwa kigathirwo gintu kwitwa solarization na kigakirwa matangi na kikathithirwo gintu ketawa kanini gakariuka shop muntu akuya akarura tap rwirwatika nite nonto atuika budget uno batumaira without a comma buto chinchiti nya comma nite nonto budget yu itathithia ithima bi na solarization bi equipped bi na tangi na kanini karaka kuvithirwa urugura rui unywa rui nite onto tinya kimugi kunyua so nura twirire ati ibunjite mbwa was that 4 na gwengwa wa confirm na migambo yaku ati butumbite gwequip mbwa wi that 4
na wachoka twira na migambo eku ati bura implemented budget ira ya tigi ithirikari ekira ito murungi tuthereta kiri budget ira mbwao chiathariri mbecha cia kuma kwenja kuma gwikira equipment gwikira etangi gwikira solar system na gwikira monkatapu kenda mumiru amba kunyorwo jiruria ini gwangwa nurugira migambo eku ati mbwao 34 gutikinya imwe equipetwe mbechi iu cia equip mbwao iu inachire no gutumira injirere kuchi otumirwa nio na the fact that yogo no rato koni famire we mwambo gwaka mabati rangi ja kiuraga no kawija meru ndi no gwa bo nene mono ora bukuthiuruka bukiugaga ati bweterete mbao ichi ja gwikwepo ni external financiers ati mbechi ira cia thirikari ira ciatenjikire budget bukethwa bugikaira miuko nenu thirikari kaunti emero tutitikiria sinema thirikari kaunti emero tutitikiria vipindiri nonto gavana omero ariuga tukomba mucindana sinema barejere bakomba mucindane undauga na arua ibarejere bakomba mucinda nkiripotera World TV Mbithi Muthuri Muriuki.